Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Andri Explore Baraya. Hari ini kita lagi di kebun Baraya. Rencana mau mukbang bareng. Mantap sambil lihat-lihat perkebunan Baraya di daerah Cirata, Kabupaten Cianjur Baraya. Mantap. Yuk, ini Baraya Ini pisang mau jadi Baraya. Kedap dia Baraya bade asak ya kedap dia. Aya gedangna oge Baraya. Yang cau jeung sajabana pokona Baraya. Seueur pisan saung oge seueur ieu mah Baraya tuh. Saung. Saungna yang ngomongkeun. Mantap pisan Baraya tuh. Aya singkong oge tuh Baraya. Singkong dibakar mantap pisan. Bahasa Sunda nama sampe ya nya. Singkong teh sampe. Di siang hari Baraya. Siang hari. Mantap. Yuk Baraya kita mukbang mie apa ya? Mie gaul. Yuk Baraya gaskeun. Baraya kita mukbang mie gaul. Gaskeun. Yuyan. Tuh Baraya perjalanan menuju Kasaung Baraya. Ini kebunana mantap pisan Baraya. Ini penuh tanaman Baraya di sini mama. Penuh tanaman jagung, singkong, pisang, jeung sajabana. Seueur pisan tanaman di dieu Baraya tuh. Kita menuju Kasaung Baraya mau mukbang mie gaul. Yuk Baraya ikuti terus Andri Explore. Gaskeun. Udah sampai di kebun lagi Baraya. Kita mukbang mie gaul Baraya. Ian, yuk. Gaskeun nang Kasaung. Cuacanya udah hujan nih, Baraya seger banget. Sekarang indah. Udah hujan lagi. Baraya mie gaulnya. Kita mukbang di sini aja lah. Biar nggak bosen. Terus nah. Baraya, ini mie gaul Baraya, kita coba mie gaul sekarang mah ya, mukbang mie gaul. Yuk Baraya, gaskeun. Mukbang Baraya. Yuk, selamat makan. Sok makan. Biarkan. Coba yang distekin saya. Nges. Pak. Ya. Nih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tinggal ini. Kita mukbang mie gaul. Di sore hari. Mantap. Suasana enakeun. Ngamuk di Baraya. Ini tinggal. Cilokna Baraya. Lebar bajunya. Tipe sedang. Sedang. Kamu level 2 malah dati. Kelayang.
Lanjut lagi Baraya sampai habis. Kejar lagi. Mantap sih Baraya. Ini yang beli nih banyak Baraya tadi. Ada nanti. 10.000 Baraya. Terusin aja. Coba. Ini jauh ah. Jangan bisa pakai sempit. Sok. Suasana di siang hari udah hujan nih Baraya nih. Ya. Posisinya udah hujan, makan nih gaul itu. Mat. Boleh gua ada baksonya. Campur gorengan ya, mantap ya. Pisan. Minum dulu Baraya. Seur nih ya. Seur. Oh, banyak. 10.000 banyak Baraya tuh. Gak habis-habis. Padahal cuma kotak doang ya. Kotak letik. Di sini lah. Kayak mie bebel. Habis Yan. Bis. Yang itu ya. Yang itu.
Habiskan. sama ya. Tap. Enak. Enak ya. Hmm. Nah, gagal ya. Rasanya sama gacoan Bara ya. Mantap. Gak jauh bedanya. Jauh. Nah. Udah. Hah? Kelayang. Amat. Minum dulu Bara ya. Maklum Bara ya. Jarang pakai sumpit. Jadi agak kaku. Kebiasaan pakai sendok sih. Kalau sendok cepat langsung. Ya. Mantap. Terima kasih untuk vlog hari ini Bara ya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.